Reka ntangire nshimira umwami Imana isumba byose yo mu ijuru, niwe mugenga w'ubuzima bwacu twese. Mu by'ukuri atariho twebwe ntacyo twakishoboza tudafite umugisha we, nta na kimwe mu byo tugeraho twabasha kuba tugeraho. Reka nanone nongere ngusuhuze nkwifurize kugira icyumweru cyiza. Turi ku cyumweru tariki ya 24 z'ukwezi kwa munani mwaka 2025. Birumvikana, nizere yuko mwese mwabashije kubona kanya mwasigiye Uwiteka ko kujya gusenga, kubera ko n'ibindi byose biba bidutwara umwanya ntago bifite umumaro mu by'ukuri kurusha Imana yacu. Indi gahunda ariko tuganiraho aha ngaha ni Kura amafaranga muri betting. Nizere yuko uzindukanye natwe ugira ngo tubanze tugushimire kuba ku munsi w'ejo warabashe gufata icyemezo cyiza ugakorana natwe, ariko ukakurikiza inama njya nkubwira nifata ikipe zawe 2 cyangwa 3 wikundiye witoranyirije, maze ubundi ubashe kubuzikora. Abasedero tumundi ntiyatanze amafaranga Arsenal se yo ntiyayatanze ra. By the way, abantu badakoresha bet power, tuvuga urugero nanakeza aba VIP rwose nanabashimira cyane ku munsi w'ejo byagenze neza. Murabona nk'iyi pari yari iriho Arsenal gutsinda umukino ndetse iriho na Dortmund gutsinda umukino. Iyi pari yariye ku bantu bakoresha bet power, nubwo yarangiye Dortmund inganye ibitego 3-3, ariko ku bantu bakoresha bet power iyi ekipe wayiguze gutsinda igatanga indi bitego 2, igashyiramo ikinyuranyo cy'ibitego 2 imbere y'iyindi, icyo gihe itike yawe barayihemba. Tuvuge nko kuri Arsenal bayiguze gutsinda umukino bikarangira igice cya mbere itsinze 2, niba wayiguze yonyine rwose amafaranga yawe waba wayabonye. Mwabyumvise neza, barahita bayivivura ko yariye. Nicyo kano kantu ka kabiri up gasobanuye. So Dortmund nayo rero yatsinze igitego cya mbere, ekipe ya Saint Paul ibasha kubiyishyura, ariko nyuma y'iminota mike cyane Dortmund itsinda igitego cya kabiri ndetse ntiyatinze no kubona icya gatatu. Bikiba 3-1 rero ku bakoresha bet power mwebwe mwari mumaze kurya. So nawe rero nagushishikariza gufungura bet power, ntago ari ibintu bigoye cyane rwose. Ni ukujya muri search ya computer yawe cyangwa telefone yawe, aho usacingira ukandikamo bet power gutyo byumva, bet power gutyo byumva rwose. Bet ni bana na ta, noneho power ni gutyo byumva mu Kinyarwanda nyine, power pana ana wana Orangije rero kimara kwinjiramo hari ahantu bahita bakwereka ngo login ku nguni yo hejuru iburyo. Iruhande rwaho hari handitse ngo join. Ukanda kuri aho ngaho join rero bahita bakubaza gushyiramo nimero yawe ya telefone, ubundi ugashyiramo pin y'imibare 4 gusa, ubundi konti kabirafungutse. So nta mpamvu yo kugira ngo rero mujye mwiyibisha mwihendesha, kuko bet power igira ibikubo byiza rwose ndayibashishikarije. Nubwo wenda batanyishiye ngo mbamamarize, ariko ni ngombwa ngo niba mfite akantu keza nkabazanire, kuko nyine ndi hano kubera mwebwe. Ibyo reka tubiveho, nizere ko mwabyumvishe cyane rero n'umurundi muri rusange. Aba VIP mwese n'aba VIP none abo ngabo bari bafite ipari ya odi 10 mana we. Cyakoze iyi weekend iraniryoheye pe, turayakoreye. Hanyuma ndagira ngo niya mu muntu, ari umuntu waje ashaka kwigira na juwa ngo rega ngo betting ni imikino y'amahirwe, ni umukino ngo w'amahirwe. Murumva icyo kintu, ariko ndagira ngo nkubaze, umukino w'amahirwe ntabwo uba wawushoyeho amafaranga yawe. Ushobora kuyita make, ariko ndi nkumenyeshe ko ibyo biceri 500 byawe uri kwita make kuri wowe hari uwo aribereye menshi. Iyi miliyoni yanjye ngiye kubetinga kano kanya ndi kumva ko ari ibisanzwe, hari umuntu iyo miliyoni yahindurira ubuzima uyibona kumva ni igitangaza. So nta mafaranga make, igihe cyose mfashe umwanzuro wo kuvuga ngo I'm going to invest on this, kuko iyo uvuze ngo ngiye kugura Arsenal uyishoraho amafaranga yawe. Nta gico rero bikigiye mu mikino y'amahirwe ngo no kugerageza amahirwe. No. Nugenda nk'ufite ko ngiye kugerageza amahirwe, nyine uzagerageza amahirwe inshuro 99 bitarakunda, ujye wikomeza wihakanyabugabo ngo ku nshuro y'ijana wenda bizavamo. Amahirwe asekera bake inshuti yanjye, ntago ari amahirwe. Uba ugomba kumenya ngo ese kuki ngiye kugura Arsenal, kuki nuba ngo igihe cyose ufashe amafaranga yawe ukayashora bifate nk'akazi. Wifata amafaranga ngo uyajugunye, wifata amafaranga ngo ujye kuyaterera.
so ntabwo rero nyumvikana n'abantu bavuga ngo ni umukino w'amahirwe nyine, ariko ni umukino, akazi brother, ni akazi mu tundi tuzi. Mu gihe cyose ugashoramo amafaranga yawe ntabwo aba ari amahirwe. Niba ari amahirwe uzagenda utondekanye, Barcelona iratsinda, Inter iratsinda, Man iratsinda, Manchester iratsinda, ziratsinda, noneho ntugire icyo ushora, noneho ni kuko bivuze nizitsinda bayaguhe. Honest ushingira ku cyumbwira ngo ni umukino w'amahirwe. Uzaba umukino w'amahirwe ari uko wenda batubwiye ati ni ukugenda hariya tugakaraga wakiguyeho kikamugwira, ariko right now ni ukwanariza ukavuga ati Arsenal ntago lead ziri buhavira kubitwa ibitego 6, abo twari kumwe nijoro nabwe ntingira kubitwa 6 yarangiye ari 5. Nuvuga ngo ugomba kuba ufite amakuru, ntago izijye, ntago zose ziba zinganya papa. Tottenham na Man City mushobora gutungurwa ngo kusingwe Tottenham na Man City nakubwira ejo nabikusobanurira ndakubwira ni Man City na Tottenham imikino 5 Tottenham yeruka gukinira mu imikino 3 Tottenham yeruka gukinira ku kibuga cya Man City ntirahatsindirwa. Icyo gihe niyo ugiye kugura Man City urikangamo, hagira undebera ahantu ku mapari natanze ku munsi w'ejo hariho Man City gutsinda nta na hama, mwe nayiguza ama corner ahandi ntigera amaguru nyine. So kuchaka kujoininga groupe zacu rero kugira ngo tujye tubana muri groupe ya VIP, twandikiye kuri nimero ubona kuri screen yawe ni 0794448632. Muranyihanganira rwose natinze mu matangazo no kubasobanurira uburyo tubikora nk'akazi. So nutwandikira kandi nanone ndakwinginze ngwino tubwira ati nitwa runaka ndashaka kujoininga groupe yanyu. Narabyumvishe kandi ndabizi neza ko hari ikiguzi bisaba, narabyumvishe kandi ndabyemera neza ko hari igitambo bisaba, hari kofi umuntu abagura ese ni yangahe kugira ngo nanjye nyibagurire mbashe kuba mbajoininga. Nitumara kwigusobanurira hari abafite ingeso bahita batubwira ngo saba amaye ngagerageza. Umuntu ubushaka kugerageza ujye hano kuri YouTube channel yacu urebe amakipe yawe 2 cyangwa 3 tuba twazibahaye kandi ntawe tuzishyuza kabisa. Reka duhere mu gihugu cy'Ubwongereza. Premier League iraza kubikomeza kuri uyu munsi wa none ku isaha y'isa 9 ku masaha y'i Kigali. Ndirukanka cyane na statistique ndivuge pe. Crystal Palace iraza kubikina n'ikipe ya Nottingham Forest, iraza kuza kugusaba ino mukino kuza kugura over ya 1.5. Hanyuma ekipe ya Everton ku isaha y'isa 9 kandi iraza kubikina n'ikipe ya Brighton Hove Albion, bazoninze kuza kugusaba kugura over ya 3.5 corners mu gice cya mbere ko Colonel ziribuze kuba zageze kurenye mu gice cya mbere. Hanyuma ekipe ya Fulham iraza ko yakire Manchester United ku isaha y'isa 11 n'igice ku masaha yo mu Rwanda kabisa. Icyo nakumenyesha kuri uno mukino wamenya ko mu mikino 8 yose yikurikiranya Manchester United ikina na Fulham ku kibuga kuri stade bita Craven Cottage kabisa, niko stade ya Fulham yitwa Craven Cottage. Imikino 8 iheruka Manchester United isohoka igakinira ku kibuga cya Fulham, iyo mikino yose yarayitsinze. So uyu mukino rero n'ubundi nta kabuza ndaza kugusaba kuza kugura Manchester United kuza kuba itsinda uyu mukino. Nyemerera tuzamuka turebe mu zindi championnat. Reka duhere mu gihugu cy'Ubudage. Borussia Mönchengladbach iraza kubikina n'ikipe yitwa Hamburger SV kabisa. Bisombye neza, bivuze neza. Ngo urabona ko guko biba bihinnye, ntago bavuga ngo hari abanyamakuru munyarwanda Borussia Mönchengladbach. No n'Umudage arabivuga neza, Borussia Mönchengladbach. Nuko nguko rero Borussia Mönchengladbach iraza kubikina n'ikipe yitwa Hamburger SV. Ndaza kugusaba Borussia Mönchengladbach gutsinda umukino. Hanyuma ekipe ya Real Sociedad ni mu gihugu cya Hispania iraza kubikina n'ikipe ya Espanyol Barcelona, basoninze kuza kugusaba Sociedad ko utsinda umukino cyangwa se kuwunganya. Nyemerera turebe mu gihugu cy'Ubufaransa. Lille AS Monaco ndagusaba over ya 2.5 muri uyu mukino. Hanyuma mu gihugu cy'Ubutaliyani ekipe ya Atalanta ku isaha y'isa 2:45 iraza ko yakira ekipe ya Pisa, bazoni ngo sabe ekipe ya Atalanta gutsinda umukino. Hanyuma kandi ekipe ya Juventus de Turin Gianconelli signora Ravier Dame, umukecuru ushaje, the old lady, old woman kabisa, iraza kubikina n'ikipe ya Parma, maze ubuninze kuza kugusaba Gianconelli signora, umukecuru ushaje kuza kuba atsinda uyu mukino. Reka dusoreze mu gihugu cya Espagne n'ubundi ekipe ya Real Madrid iraza ko yasuye ekipe ya Real Oviedo. So n'umwanya mwiza kugira ngo Real n'uyitsinde ukomvenka umukino wa mbere
batsinze rwose itari idakumvika ku rwego rwo hejuru, ariko uyu munsi ndumva iri buze kuba yigaragaza. Ni 0794448632 niyo nimero yacu, ushobora kutwandikiraho ukatubwira ati nitwa runaka ndashaka kujoininga group yanyu ya VIP. Ese bisaba iki? Bisaba amafaranga angahe? Ko numvishe ngo hari ikiguzi cyangwa se hari coffee umuntu abagurira, iyo coffee abari yangahe? Maze ubundi turabigusobanurira. Dufite team ya customer care ikwakirana urukundo n'urugwiro rwinshi, maze ubundi nawe ukagenda uvuga ati cyakoze narabonye naragenze ndabona. Munsi twikorera akazi, twikorera betting nk'akazi, apana kumbwira ngo ni imikino y'amahirwe wana. Reka dusubire ku munsi w'ejo, dufite match ya Liverpool na Newcastle. Na amakuru menshi ndubazanire kuri uyu mukino, nacukumbuye ibintu byinshi cyane, nasomye ibinyamakuru bambwiye ibintu byinshi cyane. So ku munsi w'ejo saa 12 nk'ibisanzwe video irabaza kuba yabagezeho, munkorere share, munkorere like, mu by'ukuri maze ubundi munakore subscribe, ibintu bashe kuba bigenda neza 5 kuri 5. Ciao ciao, mugire icyumweru cyiza.